akin pang naalala. Noong si Amay nabubuhay pa, ang sabi niya ay ready, mag-aral kang mabuti, tulungan mo. Okay po. Jumbo. Yan. Jumbo. Ulang. So, next jumbo, paano naman ang bola? Parang pwede lang magalaw sila. Okay, baba. Soledad. Number 3. Tatlo. Number 10. Mer. 23. Mer. Soledad. First personal foul para kay number 23. Hudson. Nagawa na. Soledad. Wala. Asa. Baba. Kamlo. Sinas number 3. La bola. Hudson, pinasa, may basas. Lapit. Triplets, wala. Number 3. Okay. Pinasa, ay tayo, wala. Hawak, Nick. Kamlo, nagpipipot. Kamlo, pinasa, wala. Pinasa. 3 seconds. Violation. Okay. Hudson. Kasi bagong rules na hindi Hudson. Hudson. Pinasa. Kolyarte. Ay tayo. Wala. Ay! Hudson. Time open. Hudson. Naghanap ng papasa. Lapit! Sa bus. Triple shot. Baba. Hudson. Side step. Wala. Hawak. Tatlo. Baba. Fast break. Hudson is in 2. Mer. 5-4 po score natin para sa first half. Time remaining. 16 minutes and 9 seconds on the clock. Mas mo sa! Wala.
Nakuha ni Basas. Basas dumiretso. 2 points para kay Basas. Score ko natin. 6-5 in favor of Hotshot. Dalgan, pinasa sa number 13. Wala. Rebound by Basas. Basas. Dumiretso ulit. Basas. Easy 2 points para kay Basas. Dalgan. Ang number 13. Number 13. Naghanap ang kapasahan. Wala. Nagtapo. Roxo. Kinaliwa. Wala. Nakuha. Salita. Salita. Ipinasa. Wala. Dalgan. Dalgan. Kay Kamlon. Kamlon sa 3-point shot. Wala. Rebound. Nakuha. Hoxon. Hoxon. Hoxon kay Basas. Basas. Pinasa kay Kulyarte. Kulyarte. Wala. Nakuha ni Kamlon. Kamlon nagdi-dribble. Nag-iisa. Bumiretso. Makes a foul. Number 52. Tayo sa second foul. First personal foul for number 52. First team foul. Second personal foul, team foul para sa Hotshot. Unang basket, pumasok. Last three. Coach, huwag ka dumas sa video. Score 8-7 in favor of Hotshot. Basas na gamit na papasahan sa lugar to Hoxon. Hoxon sa 3-point shot. Wala. Nakuha ni Dalgan. Dalgan. Nakuha ni Hoxon. Hoxon. Ipinasa kay Kulyarte. Nasayang. Substitution, number 7 out. Kulyarte out. Narupa. Mamaya ka. Mamaya pa yan. Kamlo. Nagtitribol. Pinasa kay Dalgan. Dalgan, binalik sa Kulyarte. Kamlo. Unit sa foul. Number 3. Mariwag. Time out. PMA UK. Tubig. Sabi na. Time remaining for 13 minutes and 46 seconds. Para sa first out. Game ball. Bonus shot para ng Rose. Bonus shot para kay Kamlo. Ay, sana. Ano? First stroke. Last stroke. Tayo po tayo sa 8. Hoxon, nagtitigo. Pinasa kayo sa ligang pinalik. Hoxon, pinasa. Kaya, tumira. And there's a foul. Number 13.
First personal foul, number 13. First team foul para sa Here. Lastro. Pasok. Score po natin. 10-8 para sa Nakuha ni Hoxon. Hoxon, 2 points para ni Hoxon. Score po natin, 12-8 in favor of Pilipinas Action. Hamlon, nag-side check. 2 points para ni Hamlon. Basas, Buerecho. 2 points para kay Basas. Hamlon. Umiko, Pinasa, Tulila, Wala, Makampo. Hoxon, I love you. Hoxon, itim. Basas, to Solidad, to Basas, to Hoxon, to Maruko, Pinasa. Natapo din sa Sayo. Natanggal ang kanyang sintas. Time remaining, 12 minutes and 3 seconds on the stop. Hamlon, size the ball. Foul, number 1. Oh, hot shot. First personal foul para kay Hoxon. 14 foul para sa hot shot. Dalawang tiro para kay Hamlon. First tiro is good. 14-11 po ang score. Second tiro is good. Balik kay Basas. 2 points para kay Basas. Substitution. Number 3 and number 14 ng PMA. Out. Time remaining, 11 minutes and 26 seconds. Oxford, pinasa kay Mano. Laro ko po tayo, umikot. 2 points para kay Tayo, number 52 of Oxford. Post. Pablo, Pilipinas. Pinasa sa 22. Pinasa, Elisa. Wala. Pablo. Baba. Pastor. Para kay Basas. Kapit. Pinasa. Kay Hoxon. Ay. Grabe. Para kay Hoxon. Iya, pakai mantan niya. Sometimes, Empat. Ayaw ko mali follow para kung single. Harap. Masunod ko Basas. Pinasa kay Hoxon. 2 points. Para kay Hoxon. Time remaining, 10 minutes and 10 seconds in the clock. Score of 20 points in favor of Action. Pablo. The same ball. may 20% dito. Gamitin nyo. Binalik kay Kamlon.
Silalim, oh, lalim rin. Titira o hindi? Dennis. Pag titira o hindi? Titira o hindi? 5 seconds. Alam mo, wala nun ha. Kalimutan lang. Bibilangan po. Pag ganun, i-release yung bola, bibilangan kayo ng 5 seconds talaga. Nakalimutan ni Dan. Hoxie. Lapitan mo, Jay. Hoxie po. Lapit, lapit! Welcome po sa inyong pagbabalik. Maro po, easy 2 points para kay Maro po. Kaulong. Wala. Bosman, kasalunan. Salunan. 2 points para kay Salunan. 24. Masakot. Wala. Salunan. To Hoxie. Number 22. Apete. Hana. P.A.U.P. This Sana is Bakit? What happened? Wala na pinasyon. Dito pa rin sa ito. Bago na po. Nangyari. Time remaining 8 minutes and 46 seconds. Score 26-40 in favor of Pilipinas Alliance. Body shot para kay Hoxie. Hoxie. Good. Pablo. Inasa. Number 8. Number 8. Soledad. Super. Para kay Soledad. Score natin 29-14 in favor of hot shot. Time remaining 8 minutes and 24 seconds. Last one. Soledad. To Hoxie. Hoxie. Number 2. Masunod po ang Soledad. And it's a foul. Substitution. Number 31 now. Number 3 team. Second team foul. Wala na pong time out. Ang sunod po. Number 8. Same ball. Hoxie. Kaya. Maroko. This is time remaining 7 minutes and 30 seconds. Number 8. Nagtitribo. Pinasa. Number 52 of Asha. Second team for second person for number 52. Substitution. Kaya Rojaki A. It is a ball shot para kay Kamor. Score na 31-17. Maroko, Dumerecho, wala, rebound by number 10. Pablo, naghahanap. Pablo, Pablo,
10, Kamlong. First personal foul for number 10. And that's third team foul para sa PNP. Basas. 6 minutes and 47 seconds. Basas, wala. Nakuha ni Kamlong. Kamlong, nasa. Nagdagan. Nagdagan. Wala. 13, nakuha ni 13. Wala pa rin. Kamlong. Obrigado. Nasa kay Okso. Nagtitiribo. Naghanap ng pinasama sa Basas. Ibigay. Substitution. Number 15 in for Pilipinas at Shell. 6 minutes and 3 seconds on the shot clock. Inasa. Nagbuhay. Tulina, wala. Nakuha niya. 13. Basas. Hopson. Hopson. Tulina. Wala. Nakuha niya. Kamulong. Solidar out, Halili, tidak Halili, music to Katrina Halili, Hopso, pinsan. Ormansa, tidak sekali, Gonate, Basas, wala. Piero, sundot, number 15. Number 8, Pinasa. Natabo. Mati. Nagpasa Natabo. 4 minutes and 33 seconds on the clock. 4 minutes and 20 seconds. Okay, Kamlong. Magribo. Kamlong. Anissa foul. Foul number 1. Hopson. Timeout. Pilipinas action. This tunnel is broken by unequal finance. Sampu, Piavante. Ewan ko man sini. Uga tehet, tulay uga ng ito mga imus kaya tehet. Pag ito is talalapagin. Hah? Pilipinas action. Primary, 4 minutes and 18 seconds. Boleh mo tau? Chance din. Dia nak pergi siap. One. Kuha mo ng lubog tignan si Kamlon. Kuha mo ng antok. Isa. Masuk sa loob. Tawat na yun. Walid! Dam mo! Walid! Sabay!
Nice catch! Siya to, kaya mo pwede na. Siya kaya mo pwede. Blocks ka na naman. 23 point. Ah, It's a 17 foul. si Dennis. Ada si Presiden. Dua. Second Dia personal bahan. Pinasa kay Romansa. Pinasa kay Maki Halili. Wala. Nakuha. Wala. Sino kay Romansa? Halili Basas. Pagkat. Romansa to Halili to Pulyate. Pulyate. Bobby. Tupes from Pulyate. Score sa akin. Mulai ka ba? And this is number 34. Halili sikat. Buat memang Petron. Penalty. Tubusin si God, support namin. Yung wala nang support kay God. 10 minutes and 8 seconds. The first half. Yung Chan bro. First goal. Nice. 13-5. Second goal. Lasa. Hasa. Basas. Yan! Yes! Tama ito po, Doc! Bate! Tama! Basas. Bate! Bravo! Hawakan! Okay lang! Tapos na! Hindi, okay na! Wala yan! Marunong yung magpilay-pilayan! Time out, time out. Wala. Yo, Brand sila. Yo, Brand. Di, si Amir. Hassan po. Halili. Romansa. Basas. Hala. Hablo. Bola. Halili. Go. Isa pa. Number 41 of PMA Rookie. First personal foul para kay number 41 and the first team foul para sa PMA Rookie. Halili. Basas. Parang ipikip yan. Romansa. Pagkira. Isa. Masa. Romansa pala. Yes!
Basketball Josie! Foul number 11. Jen! Sorry. I love you! Foul number 4. First personal foul. Number 4. Baba! Basas. Dumiretso si Basas. Wala. Rebound. Hawak! Jen! Yeah, nice, Ken! Nice! Basas. That's easy to. 55 seconds remaining. Tumagal. Inasa. Ay! Yan namlo. Tama yun. 35 seconds. Jen! 10 seconds to shoot. Hamili. Tapos. Basas. Palawala. Baba! Baba! Depensa! Ajit! Baba! 10 seconds. Hernandez. Bro, 33 na dapat yan. 7.6 seconds remaining. 33. Score, please! Number 13. Dapat 33 na yan. Seconds personal. Cut! 33. Score already. 37-33 in favor of Hutchinson. Unang gusto. Pasok. Second. Pasok bro. Timing, 7.6. Baba! 5 seconds. That's counting. Score natin, 39-35 in first half. Paklalaki lagi yan! Boyser and Kamlun. Ha? Dadam na ako. Hoy. Maksud bayar. Nagpilan. Away pa. Sway 12. Sway 12. Pagkampo ng buwa. Bigyan natin.
Double guard yun. Wala na yun. Double guard ka din. Second personal foul. Oxo. Oxo. Tayo. Ay! Sayang yun. Double foul ka din. Useless foul yun. Number 9. First personal foul for number 9. Kaya wala po muna. Mas low. Second shot. Oh, technical. One more. Too soon. Wala pa. John. Baba. Oh, One more. Lagay. Too soon. wala pa kontak. Hintay niyo. Bumitaw muna ng bola. Hintayin mo. Bunso. Wala pa rin. Hamlon. Number 10. Binubulay ng Hachas sa gitna. Good defense. Last touch. Perfect. Red ball. Nueve. Foul. Número 31. First. Hamlon. Dinodouble team. Pagkano. Dalgan número 3. Good defense. Soledad. Sabihin nga. To. Okay, balik. Pasok, balik. Pabalik. Ano na bro? Ay! Third personal foul. Third foul. Fourth team foul. John, baba John, walang tao John. Pasay. Box out! Ner. Perfect ba? Tapodo. Pasok. Sa ilalim mo din. Talaga. Tapodo. Nag-dribble. Pinasa. Wala. Nakuha na yung sa boxer. Pasa kay Chelsea. Travel! Hindi na bayad sa oyster. Balik. Tapodo. Número 32. Pinasa sa ilalim. Mr. Tayo. Number 52. Bonus shot. Third personal foul. Nakita naman, Mer?
Yes. Substitution. A 3-point conversion to Laga. Also, Chris yate. so yun na, tumira sa Hablo, nagpababa ng bola. Pinasa sa kakampi, numero 11. Paul mo na! Paul mo na! Paul mo na! Pinasa na. Kaya Paul mo na! Paul mo na! Sige lang. Dalgan, tira. Wala. Talo na. Nakuha pa rin ni Dalgan. Sa ilalim. Number 11. Bumawi. Wala. Arriba. Pugliate. Pinaspe. Kuha ni Oxford. Pinasa kayo sa sila. Oh, travel. Score. Oxford. Ang pirma yung game. Wala. Talo na. Nakuha ni Pugliate. Pugliate. Wesley Hatcher, pinaba, pinasa kay Pasas. Crossover, drop pass sa gitna. Dalgan. Tapoto! Yes! 2 points for Mr. Tapoto. Coliarte, number 7. Pilipinas Hatcher to Hoxo, numero 1. Sa gitna, pinasa kay Coliarte, tumira sa press. Wala, Rina! Lagare, to. Lumera, pumasok. Score, 52-40. Lagare. Yes! 2 points for number 3, Dalgan ng PMAU. Wala. Tama na, Pele. Si Jackson yun, no? Si Jackson. Sampo na naman. Okay, balik po tayo sa labanan Hatcher at PMAU. Ito, subukan na ang Chiliperia, no? Red. Chiliperia. Yan ko, 10. 10, toto. Si Jackson yan. Dalgan. Sa Cheuto. Dalgan, numero 3. Pinasa kay Lagare. Sa gitna. Umikot. Umira. Wala. Rebound. Tayo. Pinaspe kay Soledad. Umira. Wala. Rebound. Dalgan. Pinasa kay Aquila. Pagod. Tapos. Tayo. Pass break kay Hoxton. Nice spot. Bola. Foul. Number 3. Divisional foul. Labas na tayo. Delivery. Taas kamay lang sa'yo.
Guts, okay, okay. Guts, okay na. Pasok. Kaya kasama ko rin. Richo. Ginong Boxon ng Batangas. Wala. Purple ball. Batang Western. Sorry. Lumipat na pala. Boxon. Pagkataguan. Para sa Hatches. Crossover. Pinasa sa gitna. Yes! Maganda missing. Hindi naman tayo. Hablon. Sumatasa. Ginumpa. Lumina. Wala. Last dance. Red. Sacro. 55-40. Substitution, right? Substitution. Mr. Kaya, 50. Mula sa malayong lugar. Sport. Basas. To Boxon. Boxon. Isang ball. Kablon, numero 10. Kamador, ng PMU. Dito mula po. Wala. Huwag kang maiya. Sige lang, down, Didi. Yo, huwag kang maiya. 57 for the Dallas Mexico. Hobson. Sa gitna pa rin. Wala. Rebound. Dalgan. Kamador. Rapas. Say it. Yan, teamwork, man. Hobson lang. Hobson sa gitna. Okay, Jenner, kunin mo, Dennis. Foul. Jenner. Number 13. La. Oh, yung sinalim yun. Ang substitution right. Lagay. Out. Fourth personal foul. Nasagay kasabo lain. Soledad. 16 foul. Masuk. Second shot. Masuk pa rin. Score. 59-46. Kamlon. Now here by you. Crossover. Tumira. 59-40. Pasas. Pasas. Lapas kita. Rebound. Batas. Kuha ni Soledad.